ridigeda na Miss P Talifhani FM. Namusi upembelwa nga mashango mashango dava pezirine pano yani ro dingazo achipida chaino bekenya mshumo hoyu muyeni washwa dubala Namusi na mwinga meri bosera Ramaphosa badirwa kana nga chitu chiti wotendizi president fezi hoyu di president wa Universal Greening Organization ane ravana ekadubala Namusi kambege mshumo ya ridigeda di Talifhani Tshalwamulomoni. Ofindi songori bochitwa mulomoni nditori Talifhani kunitangana kambege mshumo ya ridigeda. Ndikolibo Manda Miss P na batechelesi bote ba Parapara FM. Loko bera mchilesi wa Parapara FM ndiko batanganeza kachimwe chipita chabega mshumo ya ridigeda ngazina ndife Miss P nena bone kariba rote ushika ishitoro wa raya btahe. Kaino bega mshumo ndibega mshumo yabo ine bone kaba batubona rabara kubadisira bone hofuno bana suzubirizo raro zone badoba zone bafuno dibeya hane pa hune haba batu baba hone bafesoro boshikisa hani hapa hune baba hone tinga sori doba tendero batalede apa ka Facebook kana ka YouTube ngabri live kana bashimse www.paraparafm.co.za number 086 0002503 chiratisi 87.9 kana 7.8 kana DSTV audio BK 811 bega mshumo ni ridigeda Talifhani kari humene mrao no aluwa na beberwa vondo musi ni chilavelesa hena aluchera hone ni umbulami vondo ndi shango la budinga manda ndi shango line la wanala tulamela fedzi hai ndi shango line la vamacheloni rivuara ra di lela mavungo ravuara ra di tambela dzibola so ndi shango line ndi fori lo tingiwa zwa budinga dzithava apa hayani yachitwa mulomoni nyimire yo benga ndira de musi ni chikwaluwa udibana bamwe bana ndi bafio zoretsa nendo begwa mdini une abana bana nendi wa buraru kabo bana una mkomana wanga rabelani una chedza akono bana ne Talifhani then na chilisana muratu wanga chinotakaza ngamanda ka hoyu muta washu une kotsi yashu ndi boshumani chitomulomoni vene bonorisi yanga 2016 muya wabo ederenga muraro miyanga bakadiba one bwa bafunani vene bori togomera ngamanda musi kotsi yashu bonorisia mara chinotakaza mizipindi chauri apala haya ni nendi nene ndabana zvitu zvote ndina muratu ndina mkomana ndina kaladzi ava vamwe vote vana chiti kana zviviri mkomana wangu na varatu vaviri hadhivu vana mkomana kaladzi yanga una dzikaladzi taru hadhivu vana muratu nendi nene ndakono vana muratu na mkomana na kaladzi zvino ndi zvitu zvine zvaitori ndi takale udhivori ndi akono kona nyava la vana vamiyanga na vakotsi yanga aya musiri chiko todolosanga mandesanga buchiro hano robona ni muswane aboru ufunesa nga mandesa mafungo ya chikolo kardora vele sori ndi mini choni tori nitofutelera nga mandesa kama mafungo ya chikolo Miss Pino zwana guys azusto na rasdiva chikolo ndinga story ndito chifunesa wamba ngo pedzi hai nendo to aluwa ndina mashudu ngauri ubva primary ndova ndichikona ufesesa musimdededzi vachikufunza ndova ndichikona hapo ndi muzibura ko lingeza ombere ndandi chikona ngamanda mara asakoto todoto ziyambesa isanfanda so ndichikona utecheleza musimdededzi vachikufunza ndasatu bana chipinga chinji chovara musindikadhiva primary na secondary ndova ndichiditori zvezvo zvofunziwa ndakona enda mwara ndikuumbura musi ndichiko umwara grade 10 muralo wa bufumi ndo tongovara ndichikumwara grade 12 muralo wa bufumi wote tidivizwa ndi muralo wa bufumi grade 10 so tongovara ndichimwara final results ndo sokoenda mwara mara nda pasa so zvila zvitu zvaita uri ndipfori hai nendi yadikonera zvino kandise kudhisira panda chikolo mara ndichisvika ka grade 11 zvavo chinche zvila zvitu ngauri grade 11 ungari yokonda nyana nda ifeira then ndakono ubva hapo ndichifera grade 11 ndione enda kono tokwata zvino ndavotomoto jana dzibuguni azvikoperera kovana ndivo pedzi ufanira uita na manda manji wodifunga uri hezvi zvitu zvikonobvelera ndiapo enda konovara ndapasa grade 12 ndakonoperera univeno yokudanga hamupo nojena zvikolo zvipiwa apa richikola besa murolo wapasi na murolo wanda primary ndojena chikolo chirane palavondo kashangulenda vakalo chano primary chine cho chikolo chine cho tusanga manda ngauri vo principal avone chipepe bo vachiri toyanga ivi so zvino vachidzira vonsedza chipinga chote vachikoraveresa uri omutanga ine toya wa ivi ende achikona atingatendi zvitu zvavo zvichiperera apa pasi
nda ṱuwa nda ya nda dzhena Luphai secondary ndi hafho he nda kona u fhedza hone murole wanga wa vhu12 ndo dzhena miṅwaha yanga yoṱhe kha hezwo zwikolo zwivhili Luphai tshi shangoni ḽa Maranzhe une ndo ḓi tou tshimbila dzi kilometers dzi no swika 9 to 10 ndi tshi khou ya kha heyo secondary school nga milenzhe ri tshimbila nga milenzhe nge Miss P ahuna muthu ono khou ya nga tshikoloni nga goloi yange khezwiḽa ni a phasa murole wa vhu12 dzhena univen fhethu hune vhunzhi ha vhaswa zwa zwino wanga vha vhudzisa vhane vha vhori vha kha murole wa vhu12 unga wana usi vhanzhi vhane vha nga tou nanga yo dzhena univen vhunzhi havho u wana uri a vho ngo dzhiwa hafho hune vha khou ya hone bara ri khonela ngafha univen kha inwi olo lwendo lo nanga university ya Venḓa lo tshimbila nga nḓila ḓe ende zwi takadza nga maanḓa hetshiḽa tshiṱori ngauri ndi khou humbula musi ndi khou ṅwala murole wa vhu10 na vhu2 ndo vha ndi na ṱhama ineyi hawe zwithu zwa zwi zwavhuḓi so zwino ari musi ri tshi khou ita winter school a vhudza vhabebi vha uri u khou ngo yo dzhena univen ndi khou humbula ndi tshi hayani kha khotsi yanga ndi khou humbela u ṱuwa na hoyu muthanga ri dzhene univen u ita heyi winter school khotsi yanga ndi a ḓivha vha sina tshelede zwo ri wo i wana gai ti ḓivhi mara vha mbadelela uri ndi ite winter school univen ndi tshi swika univen tshithu tsho tou ntakadzesaho nga maanḓa Miss P ndo ri ndi tshi dzhena hafhaḽa huna iṅwe kilasi ifi E4 ndi tshi dzhena hafhaḽa zwidulo zwa hone ni vha ni khou vhonela lecture hangei fhasi ndiḽa zwidulo zwi tou mona zwavhuḓi so ndo dzula hafhaḽa ndi khou mona nda ri ndi khou vhuya hanefha thungo tsha nyago amba nga dziṅwe university nnzhi ndo takalela tshidulo tshi re E4 zwino ndi tshi humela murahu hangei Luphai nda swika nda vhala ndi tshi khou apply univen fhedzi thungo apply na iṅwe university na nthihi ngauri ndo ḓi vhudza uri ndi khou yo dzhena univen ende zwa konadzea so ndi pfha ungari zwithu zwine zwo nṱuṱuwedzesa nga maanḓa ndi uri khotsi yanga vho mpfulufhela vha mpha tshikhala tshine tsha tshi vhonala tshi nga ndi tshikhala tsha vhathu vha dzulaho zwavhuḓi so ndari thi nga koni u sa bveledza zwe khotsi yanga vha ṱoḓa ndi tshi zwi ita ndi ngazwo ndo ri ndi ḓo dovha nda humela hafhaḽa univen nda swika nda ita pfunzo dzanga uri ndi kone u bveledza hezwo zwe khotsi yanga vha vho vhona zwone musi vha tshi mbadetshela u swika univen ndi humbo ḓi nanga buḓo ḽa environmental sciences lutamo hafho lwa bva ngafhi ndi tshi thoma nda ndi khou ngo ita LLB ya yone first choice yanga mara ndi tshi swika nda wana uri yo ḓala hangei ha hashu ri bva muṱani wa vhathu vho gudelaho hezwi zwa mupo huna vhathu vho no nga vho Stanley Tshalwamulomoni ndi khotsi munene wanga murathu wa khotsi yanga vho gudela zwa mupo mufumakadzi wavho vho Letitia Tshalwamulomoni navho vho gudela zwezwo hafha hashu hoyu firstborn mukomana wanga Rabelani naye o gudela zwa mupo zwino zwo vha na holo lutsinga lwa uri ungari ndi zwa muṱa hezwo zwithu zwi tshi thoma nne ndo vha ndi siko tori ndi khou tou zwi funa nga maanḓa ndo vha ndo sedza uri ngori una vha ri phanḓa zwi ḓo leluwa uri ndi kone u wana mushumo hangei phanḓa nda kona u ita environmental science so zwa vhori musi ndi tshi vho zwi ita nne muṋe wazwo nda vho i vhona sa khoso yavhuḓi ngauri ndi kha ṅwaha wa vhuvhili ndo mbo ḓi thoma tshiimiswa hetshi tsha Universal Greening Organization tshine ndo tshi thoma ndi kha ita ṅwaha wa vhuvhili univen ngauri ndo no vhona zwa uri hu na zwikhala zwine ndi si tsha tou lindela havhaḽa vha ri phanḓa vho nṱuṱuwedzaho ngauri nne muṋe wazwo ndi khou kona na uri ndi nga kona u ḓikhurela nḓila ndi ḓo dovha nda vhuya kha fhungo ḽo thoma tshiimiswa ni kha second year ndi khou ḓo ḓivha uri shango ḽa Vondo ndi sathu zwi ḓivha uri ho ḓivha na ṱhuṱhuwedzo ya vhathu vhane vha vha hone hafha hayani nda ndi tshi vhona ungari khamusi ndi shango ḽa Vondo ḽo ni ṱuṱuwedza uri hoyu mupo ni khamusi hu na zwiṅwe zwine nda nga guda nga khawo ndi mbo ḓi ri musi ndi tshi dzhena ngeno university ndi mbo ḓi namba ndi ite environmental sciences kha ri ḓo lavhelesa uri mupo wa Vondo hangei hune na bva hone wone wo shela mulenzhe nga nḓila ḓe u ni thusa musi ni tshi khou gudela u vha environmental scientists so ndi zwithu zwine ndo zwi humbula musi ndo no bva hangei hayani uri nṋe ndi khou bva fhethu havhuḓi nga maanḓa ngauri hezwiḽa zwithu riṋe kha riṋe zwi tou vha vhutshilo ndi khou amba uri ndi hune ra dzula hone nṋe ro tingwa nga dzi thavha milambo thi ḓivhi ndi mingana ine ya khou fhira hafhaḽa hayani ende riṋe ro aluwa hezwi ndi tshi ri ndo aluwa ri tshi khou ḽa mavhungo ḓakani ndi khou tou zwi amba zwa vhukuma ngauri nṋe ra ri tshi kona u bva nga matsheloni hayani ra ṱuwa ra ya thavhani ra vhuya nga vho 6-7 ya madekwana ḓuvha ḽoṱhe ro vha ri khou ḽa mitshelo ya ḓaka zwino ndi zwithu zwine musi ndi tshi ita heyi
degree ya environmental science ndo vho sala ndi tshi zwihumbula nga murahu uri no man nṋe ndi khou bva fhethu hune huna zwithu zwinzhi zwine ra nga kona u zwi shumisa na u funza vhaṅwe vhathu hangeno nnḓa nga ha vhundeme ha mupo ngauri arali nṋe ndo aluwa ndi tshi kona u ḽa mitshelo ya ḓaka ḓuvha ḽoṱhe zwi amba uri hezwo zwithu wa nga kona u zwi dzhia heiḽa mitshelo i re ḓakani ra ḓa ra i ṱavha hafha dzi communitini kana kha miḓi heneyi i re hone zwi amba uri vhathu vha nga kona u ḽa heiḽa mitshelo so ndi zwone zwithu zwine musi ndi tshi vho sedza zwino ndi vho pfha uri thi nga si pfuluwe vondo ngauri ndi shango ḽo pfumaho kha sia ḽa mupo fhedzi a si zwithu zwine vhathu vha ri hafhaḽa ra zwi vhona sa zwithu zwihulu ngauri ndi vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha. U thoma tshimiswa muthu a tshi kha ḓi vha mutshudeni a zwo ngo leluwa zwiṅwe zwi ṱoḓa na masheleni muhumbulo iwo thoma tshimiswa wone u khou bva ngafhi ngauri vhaṅwe vha mbo ḓi nyamiswa nga heneyo khaedu yo uri tshimiswa tshi ṱoḓa masheleni? Zwo iteaho ndi zwa uri nṋe ndi tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili nga lutamo lwanga nda ndi sa nyago ya yunivesithi ngauri nda ndi khou nyago u ita zwa mabindu. Ndi tshi thoma hetshi tshiimiswa nga ṅwaha wa 2014 hangei Univen tsho vha tshi si tshone tshiimiswa tsho thoma. Tshiimiswa tshanga tsho thoma ndo tshi thoma ndi na miṅwaha ya 19 ndi na business ya zwa vhulimi ye ra ita cooperative nda vhidza vhathu vhaṅwe hafhaḽa hayani nda ri kha ri ite zwa mabindu ndo vha ndo pfha tshi khou pfi dzi cooperative dzi khou fandiwa badi so nda kuvhanganya vhathu ende ndi vhafumakadzi vhahulwane vha ntendela nda vha rangaphanḓa ndi na miṅwaha ya 19 ndi tshi ita heyo cooperative ra ita ra vha na mashudu ya mbo ḓi fandiwa nga muvhuso i tshi fandiwa ra rofhiwa close to $500,000 zwine ndi zwone zwithu zwe zwa thoma uri ndi thoma u dzhena kha zwa mabindu so ndi tshi vho ya Univen ndi tshi ita hetshi tshiimiswa zwo vha zwo no vha zwithu zwine ndi na ṅwaha woṱhe ndo no dzhena kha zwa mabindu. Izwi zwi ṱuṱuwedza muswa uri mini musi a tshi kha ḓi vha tshikoloni a siho yunivesithi kha ri tori musi a tshi kha ḓi vha tshikoloni ngauri vhunzhi ha vhaswa ri zwi khou pfha ungari ri ḓo zwi vhona ri tshi fhedza ri ḓo zwi vhona ri tshi fhedza na musi arali wa nga vula gurannḓa wa wana muṅwe muthu kana hu na khunguwedzo ni khou sumbedza uri itani mini mini sa vhaswa ni ḓo fhiwa mini mini zwi yone zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana vho NYDA vho zwo yaho nga u fhambana zwi ri vhudza mini riṋe sa vhaswa uri mini ri vhalese nga maanḓa kha ri simese u vha na lutamo lwo ita zwiṅwe zwithu naho ri tshi khou ḓi funa u isa phanḓa na tshikolo fhedzi kha ri ṱoḓe vhutshilo huṅwe fhethu na musi ri tshi kha ḓi vha tshikoloni. I think zwi ita uri muthu ene muṋe wazwo nṋe ndi ṱuṱuwedza vhathu uri ni fanela u thoma na ḓisedza ene muṋe uri ndi zwifhio zwine ita uri mbilu yaṋu irwe zwavhuḓi ngauri ndi tshone tshithu tshine ra khou lwela tshone nṋe ndi pfha ungari arali ri khou tshila zwavhuḓi ri fanela u tshila ri tshi khou ita zwithu zwine zwa ita uri ḓuvha na ḓuvha ri pfhe ri tshi takalela u tshila ende ndi zwone zwe nṋe zwa nṱuṱuwedza musi ndi kha ḓi vha muṱuku nṋe u bva na kale ndi kha ḓi vha muṱuku ndo vha ndi tshi funa nga maanḓa uri ndi range phanḓa a si zwithu zwine wa nga ri khamusi ndi khou zwi ita zwino na u bva vhuṱukuni ndi kha ḓi vha phuraimari nda ndi tshi lwela u ranga phanḓa so huṅwe na huṅwe nda vha ndi tshi wana tshibuli tsha uri ndi range phanḓa nda ndi sa tshilitshi ende ndi zwone zwine nda nga ri kha vhaswa zwino vha ri zwikoloni na musi ni kha ḓi vha secondary primary arali havha na tshikhala tsha uri ni ḓi sumbedze zwine na funa zwone kana zwine na ḓi pfha uri ni zwone ri songo tenda etsho tshikhala tshi tshi fhira ngauri musi wo no vha hangeno nṱha u tshi sedza hangei murahu Miss Pia ahuna tshithu tshino ntakadza u fana na uri ndo thoma business ndi na 19 years ngauri ndi zwithu zwine kha riṋe vhaswa nga maanḓa vhavenḓa a zwo ngo ḓowelea zwino ndi khou ri arali na muswa ene a vha na hetshi tshikhala hune a nga ita zwiṅwe zwithu zwine zwa nga ita uri na musi ono aluwa a tshi sedza murahu a kone u vhona zwa uri ndi kale a kha hezwi zwine a funa zwone so vhathu kha vha ṱuṱuwedzee uri vha songo lindela ahuna tshifhinga tsha right ndi dzulela u vhudza vhathu zwa uri ni songo dzhia decision ya right dzhiani tsheo ni ite uri iwe ya right ni songo lindela uri ni kongo dzhia tsheo yo luga ahuna hezwo zwithu dzhiani tsheo ni shume uri iwe tsheo yo luga ri dzhie tsheo ri songo dzhia tsheo ine ra khou vhona uri yo luga kha ri dzhie tsheo u swikela i tshi luga zwi itiswa zwezwo arali ra lindela u dzhia tsheo ine ra khou vhona i right kana hu yone yo teaho a zwi nga konadzei ahuna tshifhinga tshine tsha vha tsho to lugela uri zwithu zwi itiwe
tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi lugela arali iwe muṋe wazwo wo lugela u zwi ita. Huna vhathu vho no khou nyaga zwithu tshi thoma zwa naka zwa fhelela a zwiho hezwo zwithu. Nṋe ndi ṱuṱuwedza vhathu uri arali ni na muhumbulo ni tshi pfha uri hoyu muhumbulo ni khou ṱoḓa u tshutshila ni tea u thoma zwezwo. Zwithu zwoṱhe hezwi zwi naka zwi tshiya thi ndi ngazwo na havha vho ramabindu vha tshiya vha dzula vha sedzulusa zwi strategy zwavho ṅwaha muṅwe na muṅwe ndi uri vha khou ngori hezwi zwe ra vha ro lugisa zwone ṅwaha wo fhelaho a zwo ngo ita zwone zwino kana a zwo ngo ri swikisela vha ri khou ngo ya hone kha ri zwi shandukise ri zwi ite nga nḓila i tevhelaho. Ndi dzula vhudza vhathu uri itani zwine na ḓivha namusi na ya na guda zwa khwine matshelo ni ḓo ita zwa khwine. Huna mabuḓo ane tshiṅwe tshifhinga na musi vhaṅwe vhathu vha tshi ana ngai a ḓi tovha mafhungo uri inki ponki dirty as a donkey dinky inki ponki nga nṱhani ha uri a vha pfesesi uri hu vha hu khou itwani. Environmental science ha ḓa ha bebwa Universal Greening Organization vheiwe mushumo vhe wa ḓuvha na ḓuvha ni vha ni khou ita mini? So riṋe sa tshiimiswa ndi tshi thoma nge university ho vha hu na zwithu zwivhili zwe nda vha ndo sedza zwone. Tsho thoma ho vha uri musi ro dzula kilasini univeni hafhaḽa ri khou funzwa zwithu zwa u ṱhogomela mupo, ri khou funzwa nga milambo, ri khou funzwa nga hezwi zwithu zwoṱhe. Fhedzi ho vha hu sina tshikhala tshine ra ya hezwi zwe ra funziwa ra zwi ita. Ndi tshithu tsho thoma tshe nda vhona uri ndi problem kana a tsho ngo dzula zwavhuḓi. Tsha vhuvhili tsho vha tsha uri musi ri matshudeni a ri ḓivhi uri hangei nnḓa hu khou itea mini. Ri khou gudela environmental science namusi mara a ri nga ḓivhi zwa uri khamphani dzi khou itisa hani hangei nnḓa. So zwino nda ri ndi khou thoma tshiimiswa tshine ri ḓo dzhia matshudeni ra vha isa kha dzi community u swika vha funza vhathu hezwi zwine vha khou funzwa kilasini kana vha dzhie tshifhinga tsha u ita hezwi zwe vha funziwa vha zwi ite kha dzi community dzo fhambananaho. Yo vha muhumbulo wo thoma. Muhumbulo wa vhuvhili wo vha uri ri khou nyaga uri ri vhidze vho ramabindu vhoṱhe vha ḓe vha dzule na matshudeni vha vha vhudze zwa uri hangei nnḓa zwithu zwo imisa hani. So zwino nga u bva hafhaḽa ra vho ita dzi community development program kana mishumo ya u bveledzisa dzi community kha zwa mupo. Ri ya kha community ra ḓa ra vha funza nga ha vhundeme ha u ṱhogomela mupo, ra vha funza nga ha vhundeme ha u tsireledza mupo une vha vha nawo. Nga nnḓa ha hezwo ri dovha hafhu ra dzhia dzi community ra ita uri ri dzi thuse kha u ita hedzi dzi program vha ṱavhe miri vha ṱhogomele mipo yavho vhone vhaṋe. Ri thusa na dzi khamphani hu na hezwi zwithu zwine zwa pfhi CSI ndi corporate social initiative zwine dzi ri khamphani dzi a fanela u dzhia tshelede dzayo dza ita zwiṅwe zwithu zwo bveledza dzi community. Zwino tshiimiswa tshashu tshi a dzhia dzi tshelede dza hedzo dzi khamphani ra ya ra vha itela program hangei kha community ine ya kona u vha thusa uri vha ripote uri vhone vho vha na zwe vha ita kha community fhedziha vho dovha vha shandukisa na dzi community. So ro tshi ita nga nḓila ine zwino hetshi tshiimiswa nga nnḓa hezwo ri a funza na vhathu ro ita zwine zwo pfhi ro accreditiwa uri ri funze vhathu nga u ṱhogomela mupo. Zwino ro i alusa zwihulu nga maanḓa ngori yo no vha na zwipiḓa zwiraru. Tshipiḓa tsha vhuvhili nga nnḓa tshe nda amba tshone ndi tshipiḓa tshine ra vha na network ri vhidza uri Universal Greening Network ine khayo ri vhidza vhaḓivhi ra to dzula navho nga heyi nḓila ye ra dzula ngayo namusi ri tshi khou ṱanḓavhudza heḽi sia ḽa environment u itela uri dzi membara dzashu dzoṱhe dzi kone u ḓivha uri hu na zwikhala zwifhio. Ro dovha ra bveledza zwino ri na zwine ra zwi vhidza uri Universal Greening Fund. Universal Greening Fund ro i ita ri tshi khou ri hu na dzi vhathu hafha mahayani vho thomaho zwi organization dzedzi ṱhukhu dza u tsireledza mupo mara a vha na nḓivho ya uri vha ḓi wane vha tshi khou complya vha tea u ita mini na uri vha ḓi presente zwavhuḓi kana vha ḓi rengise zwavhuḓi vha fanela u ita mini. Zwino heyi Universal Greening Fund i shuma hezwo zwithu hune ri ya ra dzhia dzi community dzi organization ṱhukhu ra dzi fha tshelede dza uri kha vha ḓi thuse uri vha kone u vha na compliance uri musi u tshi vha na zwikhala vha songo fhiriwa ngazwo ngauri a vha na mabambiri o teaho na uri vha kone u lugisa khamphani dzavho musi ri tshi nyaga u i vhona ri wane vha khou ri ḓisela logo vha khou ri fha company profile. Ndi zwithu zwine heyi fandi yashu ya shuma ngayo. Zwino tshiimiswa tshashu tshi ita hezwo zwithu Miss P. Musi ni tshi amba nga mafhungo o ṱavha miri a si mafhungo ane ra khou thoma pfha fhanoni kha ini zwino ri khou vhona na muvhuso mupresident vho Cyril Ramaphosa kha dziṅwe dza dzi program dzine vha vha nadzo vho sumbedza uri i tshi ri 2025 vha khou ḓo ḓi vhona ho ṱavhiwa miri no swika 10 million.
vhaṅwe vhathu vha pfesesa uri ndi ngani ri tshi khou tea u ṱavha miri vhaṅwe vha khou reda ndi khuni khavho kha ri ḓo lavhelesa ndeme ya uri heyi miri i ṱavhiwe nahone hupfi i sala tshi ri 2025 vhaṅwe vha ri 10 million vhewe ni ri 1 million mupo province ifhio na ifhio vunḓu ḽifhio na ḽifhio ndi ngani ri tshi khou funa i ṱavhe i miri zwa ndeme ndi zwa uri muphuresidennde washu nga 2020 musi vha tshi khou ita hezwo pfi state of nation address vho dzhia shango ḽashu vhe ri Afrika Tshipembe ri khou ri ḽi ḓo tea u ṱavha miri ya 10 million ino khou tea u ṱavhiwa vha vho ipha 5 years nga 2020 zwine zwa khou tea u swika kha 2025 vha tshi khou ita hezwo vha tshi khou fhindula zwo vhidzelelwaho nga United Nation uri vha khou nyaga shango ḽoṱhe ḽi tshi ṱavha miri ya 75 million so zwino Afrika Tshipembe ḽa ra riṋe ri ḓo dzhenelela ra vha tshipiḓa fhedzi vhundeme ha u ṱavha miri Miss B ndi ya uri i ri thusa nga zwithu zwinzhi tshithu tsha u thoma ndi tsha uri musi riṋe ri tshi fema muya wavhuḓi heyi miri i dzhia hoyu muya une ra ri wo tshikafhala ya i dzhenisa khayo ya bvisa muya hoyu une nṋe ra fema wone oxygen ndi tshithu tsha u thoma tshine miri ya ita zwa ndeme ndi ngazwo vha tshiya fhethu uri na miri vha tshi pfa hu khou nukhelela zwavhuḓi na muya u no ḓa u nga u na maḓi nyana zwavhuḓi ngauri houḽa muya u vha u tshi khou bva na kha miri heyo mahayani hafha na hanefha dzi ḓoroboni hu avha na mimuya minzhi zwino heiḽa miri i shuma sa zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi wind break zwino fhethu hune havha na miri minzhi vha nga si wane hu tshi vha na u fuḓululea dzi ṱhanga na mini ngo ralo ngauri muya iḽa i tshi ḓa i vha i khou thivhiwa nga miri iḽa nga nnḓa ha hezwo hei miri i dovha hafhu ya ri thusa na nga zwiḽiwa ndo amba uri nṋe ndo aluwa ḓuvha ḽoṱhe ndi tshi ya nda ḽa miri ḓakani ndi tshi ya nda ḽa mitshelo ya miri ya ḓakani zwino hei miri i thusa na nga zwithu zwo raloho na musi ri khou amba vhathu vha khou shumisa mishonga minzhi sa hafha shangoni heḽi i khou bva kha miri zwino ndi zwa ndeme uri ri ṱhogomele heyi miri na u i ṱavha riṋe vhaṋe ngauri arali ra sa kona u i ṱavha zwi amba uri hezwi zwithu zwoṱhe zwe nda amba zwone zwi ḓo ṱahela ende vha nga ḓiwana iṅwe problem khulu Miss P ndi ya uri vhathu vha pfa u nga ri vhone zwi nga si vha ṱahelele zwo luga arali riṋe zwi si nga ri ṱahaleli riṋe ri ḓo vha vhathu vho no khou tshila hani arali ri tshi humbula uri vhaḓulu vhashu vha ḓo ṱahelelwa ndi zwone zwithu zwine zwa fanela u ri takusa na namusi uri ri songo tenda uri musi riṋe ri tshi sala ri tshi ṱuwa ri sie heḽi shango ḽo tshinyala nga nḓila ine vhana vhashu na vhaḓulu vhashu vha si tsha kona u swikelela zwe riṋe ra tshila zwone zwo ndi zwone zwine nṋe zwa ri ṱuṱuwedza nga maanḓa uri ri khou nyaga uri musi riṋe ri tshi sala ri tshi ṱuwa heḽi shango ri ḽi sie ḽi khwine u fhira zwe ra ḽi wanisa zwone tshiṅwe tshi no tou nṱuṱuwedza nṋe nga maanḓa u ṱavha heyi miri ndi lutendo lune nṋe nda vha khalwo nṋe ndi muthu ane nda tenda kha zwa uri heḽi shango ḽo sikiwaho nga musiki o ri fha vhuḓifhinduleli ha u ḽi ṱhogomela ende u ṱhogomela shango zwi amba na uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi fanela u dzula hune tsha fanela u dzula hone zwi tshi katela na miri zwi nga si thuse tshithu uri ri vhe ri khou sokou remekanya miri yoṱhe a si muthu ono khou ṱhogomela hoyo arali ri khou dzhia vhuḓifhinduleli vhula ra fhiwa hone ha u pfhi kha ri ṱhogomele heḽi shango ri tshi ṱhogomelela na vhaḓaho ndi yone pfunzo ine na vha ni tshi khou tshimbidza mashango ḓavha i ndi yone pfunzo ine nṋe nda vha ndi khou tshimbila nayo hoṱhe ndi vha ndi khou ri heḽi shango ndi ḽithihi arali zwa nga itea heyi miri yoṱhe ya khathiwa zwa nga itea milambo yoṱhe ya tshikafhadziwa zwa sokou itea phukha dzoṱhe dza fa vhathu vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri vha nga si kone u ḽa tshelede zwino ndi heyi pfunzo ine nṋe nda vha ndi khou tshimbila ngayo ndi khou ri ri songo tenda ri tshi vha kha tshipiḓa tshine ra vho funesa tshelede ra hangwa hezwi zwithu zwine zwa ri thusa uri ri kone u tshila zwavhuḓi ngauri ndi zwone zwithu zwa ndeme zwi humbuleni zwavhuḓi Miss B shango ḽi sina muri na muthihi ḽi sina mulambo na muthihi une ra nga kona u nwa maḓi ḽi sina phukha na nthihi tshelede hedzi dzi fhedza dzi sina mushumo zwino ndi zwone zwine nṋe ra vha ri khou ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri zwi balance hezwi zwithu a ri khou ri vhathu vha songo gidimedza tshelede kha ri ite tshelede kha ri ite dzi mveledziso fhedzi arali vha ḓa vha rema muri hafha vha khou ngo ita mveledziso ine vha khou ita yone zwi vha kundelafhi u dovha u dzhia miṅwe miri miraru vha i ṱavhe huṅwe nga tsini ngauri thi vho vhulaya miṅwe hafha ndi hezwo zwine nṋe ra vha ri khou tshimbidza zwone hoṱhe mashango ḓa vha ri khou ri kha ri ite mveledziso ine ya vha i tshi khou i balanced
Bege mshumo ndi ridigeda kapara para FM yako presi ya kasho yela Afrika Chipembe muyeni werazura naye Namusi ndi Talifhani Tshalwamulomoni mtichireso wa para FM hoyu muyeni anerava naye kadubala Namusi chimbura mashango dava hoto yongo pambana South Korea rechikwambana zvino udova ukubva New York ulaberesa kana ukouya kana ukubva New York uri alaberesa ne kana no uelechedza vhathu nga haya mafhungo anera kwamba ngawo kadubala Namusi zvino vone baba mashudu mtshiriso para FM abangwa vhati ano to badela na peni vone vakoto pfa haya mafhungo tree ubva kai veiwe atiri zvilandi zva UN zva miri ya 10 million zvine zva kuri sikotikedzwa nga murangapanda vose Ramaphosa na veiwe sachimiswa nina nomboro dzena dzivya kama vundu oyongo pambana ndobona dzi milioni dzi milimini zviko chimbrana kakutavere kwa miri zvine rakuita zvone ndi zvauri musi mupresident vobidzelela uri vako toda Afrika Chipembe lichitava miri ya 10 million rine mushumo washo muhulwana ende ndi zvine hedzi dzi organization kana zviimiswa zvisashumeli maramba zvafanira ita zvone ndori hapo une muvhuso wako toya hone rifanira vathusa uri vasvike ngotavana zvambore rifanira u shumisa zvine rava nazvo uvhidzelela vamwe vathu vothe zvino rika fulo line rakuri dzi province dzopambana nawo saizve mupresident vavhidzelela rikonyaga uri nadzo dzijenerere rina dzi engagements dzine ronoita na vathu va Gauteng vachikori navo vakonyongotava miri kaila 10 million vadotava 1 million ro tuara ya Mpumalanga ramba na vahulwane va Mpumalanga kazwa mupo rikori president vakori kautaviwa miri ya 10 million vewe ni remeni Mpumalanga vari rine ndi rine vathu vene hapa Afrika Chipembe ro rekodiwa sa vathu vono kuchikafhadzesa mupo nga zvenezvo ridotava ya 2 million zvondi hezvo zvine rava ri kuchimbira ri kuita zvone mara ri dova raumbera na vathu hanepo ne vavaone zviimiswa zvopambana nawo rikori Miss P ni faniro zvipfa uri kuerere ya president avakoita uri vone vadotava miri ya 10 million president vakoita ikuerere vakori mumwe na mumwe hanepo ne avaone kai ita hezvo zvotava iyo miri ende arali vathu vasakoni una zviimiswa zvinonga zvavo rine zvine ratoshuma utava heyo miri arali nichitakarira usvikelela zve president vazviita ni adakari nenari nerikongotava miri mara hatizvidive izvi zvithu kana tikonyangotori nditoe ndiitave pahange nerakona uri nitavele hila miri zvino rina hedzo dzicheyo dzino dzaro dzijiya richikuchimbira na dziprovince dzopambana nawo azvongoleruwa ngauri vathu avazvibvi hezvi zvithu mushumo muhulu une rava nawo asi wototava miri mushumo muhulu sandiwofunza vathu uri vazvipfa uri ndingane richifanira kutava heyo miri ende ndione unena zvino richikwamba uri miri rikoditava duva na duva MSP fedzi rikotangana na khaedu heyo ya uri asi vathu vothe vonopfa uri ukuitia mene zvino ringamba uri ikuchimbira ila program mara tivoni president vachidosvikelela target ila ya utava 10 million trees nga 2025 zvine zviva zvisi zvavudi kha shango lothe asi zwavudi kha president arikori asi zwavudi kha president asi zwavudi kha shango lothe ngauri president vachidzhia ila cheyo vava vakujela uri riye riimelele ribe chipiḓa cha nzudzanyo dzoitiwa dza ḽifhasi zwino shango lashu ḽi vha ḽi si khou vhonala zwavhuḓi ende zwine muṅwe na muṅwe a fanela u swela uri dzitsheo dzo vhewaho ri fanela u kona u shuma ḓuvha na ḓuvha uri ri dzi swikelele yane fhungo ḽa pfunzo kha ri lavhelesa uri ndi vhonyi vhane vha khou tea u vha na vhuḓifhinduleli ho ḓisa pfunzo kha riṋe sa vhadzulapo na kha muthu muṅwe na muṅwe uri na riṋe uri kone u ḓiwana ri khou pfesesa uri ndi ngani ri tshi khou funa u i ṱavha heyi miri ngauri nṋe ri tshi khou ḓivhonela vhaṅwe tshi khou ḓiṱavhela miri havha vhona miri yavho zwa zwino hafha no ṱalutshedza ri khou kona u zwi pfesesa uri mathina vheiwe a si vheiwe na miri ya vheiwe ndi miri ine ya khou ḓo thusa na riṋe kha ri ḓo lavhelesa uri ndi vhuḓifhinduleli ha nnyi uri na riṋe ri kone u pfumbudziwavho sa vhadzulapo ngauri nṋe ti khou ṱoḓa uri sa vhadzulapo ri dzula fha ri ḓiswaye phoso yori nṋe a ri zwiḓivhi nṋe a ri zwiḓivhi a ri zwiḓivhi hu no uri hu na vhathu vhane vha vha uri khamusi vha fanela u vha na vhuḓifhinduleli ho ri ḓisela heyo pfunzo ngoho ndi ya uri Miss P a u tovha na vathu vho totiwaho ri nga ḓi amba ri tshi khou uri hu na department ya environmental affairs muthu a pfa uri mushumo wayo muhulusa ndi wo ita zwenezwo riṋe zwiimiswa zwino shumela zwi sa shumeli malamba zwino khou ita kha zwa environment ra humbula ungari ndi zwone ngoho ndi ya uri roṱhe ri na vhuḓifhinduleli nga muthihi ndi zwone zwine nṋe nda khou takuwa ndi tshi khou ri musi ri tshi sikiwa muṅwe na muṅwe o sikiwa a fhiwa vhuḓifhinduleli honoho ho muteaho zwino arali ri tshi khou fanela u tshila hafha Miss P hafho hune na tshila hone ini
ni fanela u kona u ṱhogomela ini muṋe wazwo. A zwi fanela uri hu ḓe vhaṅwe vhathu, ende ndi zwithu zwine ra khou tshila ngazwo na namusi, zwine ra khou lwa nazwo nga maanḓa. U ḓo wana hu na vhathu vho no khou tou laṱa mabambiri fhasi vha ri hu na vhathu vho tholelwaho u kiḽina hafhaḽa. A si kuhumbulele kone uko Miss B, ngauri arali vhone vha laṱa haḽa mabambiri khamusi vha laṱa ḽithihi ra ḓa ra laṱa a 20 miḽioni nga vhathu vha 20 miḽioni, a vha nga ḓo ḓa vha dzula hafhaḽa fhethu 40 matshelo. Zwino zwine nda khamba ndi zwa uri riṋe vhaṋe ri fanela u kona u tou dzhia vhuḓifhinduleli a uri nṋe arali ndi khou dzula hafha ndi ḓo ita uri hafha hu vhe ha khwine. Arali zwi tshi amba uri hu khou ṱoḓea miri miraru, nṋe muṋe wazwo ndi ḓo dzhia vhuḓifhinduleli. Ende zwone zwittu zwine nṋe na namusi zwa ita uri khamusi ndi swikelele zwittu zwoṱhe zwine nda swikelela zwone, ngauri a thi lindeli uri hu na vho mugede na vho mugede vho no fanela u ḓo ita zwithu kha vhutshilo hanga. Nṋe ndi pfa uri arali ndi tshi ḓivha zwa khwine ndi ḓo zwi ita nṋe muṋe wazwo. Zwino dzi community kana vhadzulapo vha fanela u zwi pfa zwa uri zwezwo zwiṱuku zwine vha khou ita a vha khou fanela u ṱavha miri ya 10 miḽioni ino khou vhidzwa nga president. Hafha Afrika Tshipembe ri ya fhira 60 ri khou ya kha 60 miḽioni zwino. President zwe vha khou ri ndi zwa uri muthu muthihi kha ṱavhe muri muthihi fhedzi. Ndi hezwo zwe vha khou amba uri arali vha khou nyaga u swikela miri ya 10 miḽioni, a ri khou ri Afrika Tshipembe ḽi na vhathu vho no khou ya kha 60 miḽioni. Arali muthu muthihi a dzhia ḽiga ḽa uri ene u khou ṱavha muri muthihi, ri ḓo vha ro fhira target ya president nga kule. Ane ndi hezwo zwine president vha vha khou lavhelela zwone, ndi hezwo zwine na riṋe musi ri tshi bva ri tshi khou ya u funza vhathu a ri vhi ri khou funza vhathu. Ende zwine nṋe ra ita zwone Miss P ndi zwa uri ra ḓa kha community ya namusi ra ni funza nga hezwi zwithu, ri sia ro ita uri vhewe vhaṋe ni sale ni tshi ḓi itela hezwi zwithu. A ri khou ngori ri dzule ri tshi ḓa fhethu shango ḽithihi miṅwaha minzhi minzhi. Ndi hezwo zwine nṋe ra khou funza zwone vhathu uri ri songo nyaga uri riṋe ri vhe riṋe ra itela vhathu thandululo ya problem ine vha vha nayo. Kha ri ṱuṱuwedze vhathu uri problem thaidzo khe vho i vhona, thandululo i nga vha nga nḓila ḓe. Ende ndi zwone zwine vhone vhaṋe vha tea u ḓi itela, ngauri namusi ri khou wana ho ḓa itiwa bada hafha vhathu vha chuza u bva nga hafha, ngauri a vho ngo vhudziwa upfhi heyi bada ndi ya vheiwe kana a vho ngo ḓa vha itiswa heiḽa bada vhone vhaṋe. Muṅwe muthu o tou ḓa ita bada. Zwino zwine nṋe ra ṱuṱuwedza zwone ndi zwa uri a ri nga ḓi ra ita bada, ḓo ḓa ra dzula navho ra ri vhone a vha ṱoḓi bada hafha fhethu vha ri nṋe ri khou i ṱoḓa, zwino vha khou nyanga u itisa hani. Zwino na kha zwe zwa miri ri swika ra vha funza uri afha fhethu vha khou vhona hu tshi tou vha havhuḓi ho rali a vha vhoni hu tshi nga ṱoḓea miri. Vhone vhane vha ita puḽane yavho nṋe ra vha thusa uri puḽane yavho i bvelele uri vha kone u i dzhia vha vhe na ownership. Ni ḓi vhidza climate action advisor, ndi mini zwone? Climate change activist, ya. Ya, ndi mini zwone? Ndi uri ndi muthu ane ra vha ndi khou lwela u ṱuṱuwedza vhathu na u ḓivhisa vhathu nga heyi tshanduko ya kilima ino khou itea. Ngauri tshanduko ya kilima i khou itea, ndi dzulela u vhudza vhathu zwa uri i khou itea a zwi amba uri riṋe zwine ra khou ita ḓuvha na ḓuvha. Ngauri Miss P musi ri tshi rema heyi miri, musi ri tshi ita hezwo u fhisa ha bva mitsi minzhi minzhi, zwi ita uri hu vhe na hu na zwithu zwi no pfhi ozone layer. Zwino heiḽa ri tshi rema miri ḓuvha ḽi tshi fhisa ḽa ḓa ḽa dzhena kha ozone layer, ḽi tshi tsa ngeno fhasi ḽi ḓa ḽa mbo ḓi thivhiwa mufhiso houḽa u si tsha kona u humela hangei nṱha, wo vha u tshi fanela u humela hangei nṱha. Zwa vho ita uri hafha shangoni hu fhisese ngauri ho no thivheliwa mufhiso wavha u tshi fanela u huma. Zwino nṋe zwino ndi vha ndi khou funza vhathu uri kha vha pfesese heyo process. Musi vha tshi pfesesa vha pfesese zwa uri vhone vha khou shela mulenzhe nga nḓila ḓe uri ite. Hu na dzi target dzo vhewaho zwino dzine dzo vhewa nga ḽifhasi dza uri vha khou ri nga 2030 vha fanela u vha vho fhungudza mufhiso kana vho ita uri mufhiso u songo fhira 1.5 degree Celsius. Ende zwino nṋe sa climate change activist ri vha ndi khou ri vhathu kha ri swikelele heiḽa target. Mushumo wanga ḓuvha na ḓuvha ndi uri vhathu kha ri ḓivhe zwa uri u khatha miri zwi ḓo ita uri heḽi shango ḽi fhisese, zwi ḓo ita uri mvula dzine nga nḓila ine a rongo ḓowela ngayo, zwi ḓo ita uri zwithu zwi si tsha tshimbila nga nḓila ine ra zwi ḓivha ngayo. Ende zwine ra khou itea na namusi vha vhona mvula i khou na tshilimo Venḓa, vhuria mvula a ini vhuria Venḓa hangei murahu, mara i vhona zwino ngauri mupo wo no ḓaḓa a u tsha kona u ḓivha uri zwone ndi zwifhio zwi tshi khou itwa nga zwine riṋe ra ita ḓuvha na ḓuvha. Kha ri ḓo lavhelesa uri vho Mulalo Peace Ṱhabela vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha vhutshilo hanu? Vho Mulalo Peace Ṱhabela ndi muthu vho itaho mushumo muhulu nga maanḓa. Sa zwe nda amba ndo thoma itshi tshiimiswa ndi University ya Venḓa.
ndi ri tshi bva university ya Venḓa nda humbula uri zwi nga si ite ngauri nga nḓila nda vha ndi khou tshimbidza ngayo zwithu nda ndi khou zwi tshimbidza sa mutshudeni fhedzi a zwi hafha nnḓa a zwi tsha ṱoḓa kuitele kwa mutshudeni ngauri business hafha nnḓa yo no shanduka a i tsha fana na zwa hangei so ndo thoma u gudiswa kana u mentorwa nga vhathu vho no pfhi vho Mudzielwana vhe vha ri musi ndi kha ḓi vha university ndi khou ḓi humbula vha tshi mbudza vha ri Tshitomolomoni ni na vhathu vhanzhi badi vhane na vha ḓivha mara kha havha vhathu vhoṱhe a huna na muthihi ono kona ifha business zwi amba uri ni useless nga maanḓa nda pfha iḽi a fhungo ḽi khou ndemela badi zwino musi ndi tshi bvela nnḓa ndi hezwi ndi tshi kona u ya kha zwavhuḓi vho mulalo ṱhabela vho ṱoḓa kha nṋe ndi zwithu zwine namusi nda ḓi vhudza ngazwo uri vho ḓa kha nṋe vhe ri Tshitomolomoni ndi khou nyaga u ni thusa u ḓivha business vha mentora u bva nga 2017 u swika ndi tshi ṅwaha wo fhelaho wa 2023 zwithu zwo iteaho zwe vha ita vho ḓa kha nṋe vhe ri Tshitomolomoni ni khou lingedza u ita hezwi zwithu nga tshelede dzaṋu ende tshelede yaṋu ndi ṱhukhu i nga si kone u ita hezwi zwithu i ḓani ni lingedze nga yanga u itela uri arali na feila ni songo pfesa vhuṱungu ngauri arali na nga feila nga tshelede yaṋu heyi ṱhukhuṱhukhu ine na vha nayo matshelo u nga ḓiwana ni thamboni zwino i ḓani ni lingedze nga tshelede yanga arali vha tshi zwi amba vheri arali na nga ita mistake kana na ita phoso ine nda nga luza 1 million ndi nga si ḓihunge ndi hafho vha tshi kona u mpha vhuḓifhinduleli ha u rangaphanḓa tshiimiswa tshi no pfhi Green Development Foundation vha tshi mpha vhuḓifhinduleli vho mpha na dzi akhaunthu dza hetshiḽa tshiimiswa dzi akhaunthu dzine project yo thoma ye nda vha ndi khou i rangaphanḓa kha hetshiḽa tshiimiswa yo vha project ya tshelede nnzhi nga maanḓa ine ndo ri ndi tshi lavhelesa nda humbula uri arali muthu a tshi nga kona u fulufhela nga hezwi zwithu vha sa ḓe vha vha khou sedza ḓuvha na ḓuvha uri heiḽa tshelede ndi khou i shumisa hani kha u rana heyo organization nda ita iṅwe phoso ndi khou humbula ṅwaha wo tou thoma ndi tshi dzhena ro thola vhathu vha 450 ri tshi thola vhathu vha 450 ndi nṋe nda vha ndi khou thola nda ita phoso kha havhaḽa vhathu nda vha ndi khou vha holela muṅwe na muṅwe 400 randa nga ṅwedzi ya extra kha muholo wavho so ndo zwi humbula zwavhuḓi arali ni khou holela vhathu vha 450 muṅwe na muṅwe nga ṅwedzi for 6 months ni khou mufha 400 randa nga nṱha vha ri zwino musi ri tshi zwi wana after 6 months vhe ri ni ḓo zwi itisa hani ndi ri kha vha ri ndiye ndi wane nḓila yo i khatha ye 400 ndi tshi vhuya vhe ri no guda mini nda ri ndo guda uri muthu u fanela u vha u ḓivha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe a sedze na kuipfi kuthihi uri ko dzula hune kwa tea u dzula hone na vha tshi fhedza hafho vhe ri ndi zwone zwe nda ni vhidzela zwone heiḽa tshelede ye na i luza a no ngo i luza ndi pfunzo ine na vha nayo zwino ndi hezwo zwithu zwine wa nga amba uri a zwo ngo leluwa na musi Miss P u wane vhathu vhene vho no bvelela kha zwa mabindu vha tshi kona u ṱoḓa vha dzhia muswa muṱuku vha mufha vhuḓifhinduleli vhuhulu ngo ralo ro swika ye rara na program ye ro vha ro thola vhathu vha 50,000 hafha Afrika Tshipembe hu nṋe ṱhoho yayo heyo program hu sina muṅwe muthu ane a vha a khou ḓivha na vhuḓifhinduleli hezwo zwithu vha tshi ḓuvha na ḓuvha vha tshi mbudzisa uri zwino ni khou guda mini ḓuvha na ḓuvha kha hezwo so ndi zwithu zwine ndi tshi vha amba ndi nga amba ḓuvha ḽatsha ndi khou amba nga zwe vho mulalo ṱhabela vha ita mara vho tamba mushumo muhulu nga maanḓa kha uri ndi vhe zwine nda vha zwone namusi tshiṅwe tshithu hafho tshine nda khou dovha hafhu nda tshi wana ndi tsha uri shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou ṱangana na khaedu dzo yaho nga u fhambana fhedzi ri khou ri tshi lavhelesa kha hedzi khaedu dzoṱhe ra vhona khaedu khulwanesa ine ya vha hone i sa vha hone ha mishumo dzi milioni dza vhathu vhane vha vhori a vha na mishumo ri tshi vhalela nga dzi phesenthe zwi a swika haningei kha vho 40 mini phesenthe ya vhaswa vhane vha vhori a vha na mishumo u sika hano mishumo ni tshi khou sikela vhaṅwe vhaswa nga ini zwo ni ita uri ni ḓipfhe ni yani ndi zwithu zwine na namusi ndi tshi zwi humbula ndi humbula uri sa zwe nda amba uri ndi khou aluwa primary na secondary ndo vha ndi tshi pfha uri nṋe hezwi zwithu mudededzi amba zwithu ndi a zwi pfha ndi songo vhala so ndo vha ndi tshi pfha uri nṋe ndo fhiwa vhuṱali vhuṅwe vhune thi ḓivhi vhu bva gai khamusi ndi zwezwe khotsi yanga vha mpha dzina ḽa Talifhani zwino ndi tshi sedza hezwiḽa zwithu ndi wana uri hu na he nda fhiwa hone musiki wo ntsikaho wo ntsika vha mpha vho vhuṱali mara ndi tshi lavhelesa nda wana na havha vhaṅwe vhaswa ndi humbula uri navho a huna zwe vha khakha uri vha vhe vha hune vha vha hone namusi kana vha vhe vha sina mishumo zwino zwino nṱuṱuwedza nga maanḓa uri ndi vha itele mishumo ndi tshi khou amba ngoho a thi vhi ndi khou itela vhone ndi vha ndi khou itela ndi khou livhuwa o ntsikaho ngauri o mpha vhuṱali vhune ndi a kona u vhona zwithu zwine vhaswa vhanzhi a vha kona u zwi vhona ndi a swikelela fhethu hune vhaswa vhanzhi a vha kona u swikelela ndi khou amba uri nṋe ndo no swikelela kha president wa shango ndo no ya fhethu hunzhi vhaswa vhanzhi hangei hune nda bva hone
a vha tu swikelela ende thi humbuli uri hu na zwe vha khakha uri vha sa swikelele kha president. So ndi ngazwo ndi tshi pfha uri musi nda ṱangana na president tshithu tsho thoma tshine nda fanela u amba naye ndi uri a ri iteli vhala vhaswa mishumo na, ngauri kha nṋe ndi ya uri a huna tshe vha tshinya. Mudzimu nne o nnanga a tshi khou ṋangela uri ndi kone uri ndi thuse havha vhathu. Zwino ndi zwone zwithu zwine zwa ntakadza ḓuvha na ḓuvha musi ndi tshi sika mushumo muthihi ndi ri mudzimu vha khou vhona zwi khou ita na, ḓuvha na ḓuvha ndi ita zwezwo. Ndo thola vhathu vha 100 vha khou vhona zwi tshi khou ita na, ndi hezwo ḓuvha na ḓuvha zwine nda vha ndi tshi khou itela zwone. Vhushaka vhune vhewe na vha naho na zwiimiswa zwine zwi tonga vho Nelson Mandela Foundation ndi vhushaka ḓe? Zwino riṋe sa tshiimiswa zwine ra shuma zwone ndi zwa uri sa zwe nda amba ri shuma na zwiimiswa zwo fhambananaho. Zwino ri na dzi program dzine ra ita ri tshi khou thusana na zwiimiswa zwi sa shumeli malamba khathihi na dzi mabindu o fhambananaho. Vha tshi khou amba mafhungo a dzi Nelson Mandela Foundation ri khou tendelana uri kha ri thusane u swikelela hezwi zwine riṋe sa tshiimiswa ra vhona hu zwone zwine ra khou nyanga u swikelela zwone na zwine Nelson Mandela ya khou ngo swikelela zwone. Zwino ri dzula ra sedza uri zwino Nelson Mandela Foundation yo rala ina Nelson Mandela Day, heḽia ḓuvha ḽa vhumandela ndi khou humbula ṅwaha wa 2022 na 2023 ho vha hu riṋe ro ḽi rangaho phanḓa heḽia ḓuvha. Hu riṋe ri no khou dzula ri tshi ri ho ṅwaha 2022 ri khou ngo uri hu itiwe hezwi, ro ri kha u ṱavhiwe miri, hu itiwe dzingade na u funzwa vhathu nga zwa tshanduko ya kilima. Vha Nelson Mandela vha ṱuwa vha ya vha amba uri kha hu itiwe hezwo zwithu. Nṋe muhumbulo muhulu wo uri ri swikelele bono ḽashu fhedzi na Nelson Mandela i khou shumisa maanḓa ane a vha nao u kunga vhathu uri vha zwi pfesese. Ri shuma na zwiimiswa zwo fhambananaho sa tsumbo zwino hu na program ine ra khou ita na vhathu vha Nedbank ine ra khou ita yo funza vhaswa kha zwa vhulimi na u vha funza kha zwa mabindu. Zwino ri shuma na zwiimiswa nga heyo nḓila zwo raloho. Ndi khou vhona hu na tshiimiswa na tsha Road Accident Fund nahone ndi nnyi o no ṱuṱula vhushaka uvhu? Ndi nnyi une na ya na khokhonyana swika na ri awe yo nda ndi nṋe ndo swika ndi na zwithu zwine nda khou tama uri sedze ṱhamusi ri nga kona u shuma roṱhe kana ndi vhone vhane vha ḓa? Zwi tshi khou takuwa kha zwe vho Mudimudzelwa na vha mbudza ndi kha ḓi vha yunivesithi vha tshi ri ni ḓivha vhathu vhanzhi mara huna na muthihi ane a khou ni thusa nga tshithu na tshithihi. Hezwiḽa zwithu zwo dzula mbiluni yanga tshifhinga tshilapfu nga maanḓa. Zwa vho ita uri ndi tshi ḓa hafha kha vho Mulalo Ṱhabela ḓuvha na ḓuvha nda vha ndi khou ri kha vha mbudze uri na vha closisa hani deal, vha wanisa hani business, vha mpfunze hezwiḽa zwithu. Zwino vhushaka hoṱhe vhune ra vha ri khou shuma naho ndi vha ndo ranga phanḓa kha mafhungo a uri ri vhu wane. Ndi a kona u bva zwino nda ṱangana na ini ḓuvha ḽo thoma Namusi Miss P ra amba ṅwedzi u tshi fhela na vha no mpha project. Ndi hezwo zwine ndo no kona u zwi guda. Zwino vhushaka hoṱhe vhune vha khou amba ngaho vha wana uri tshifhinga tshinzhi ndi nṋe ane nda vha ndi khou vhuranga phanḓa. Zwi amba zwori na lulimi lwo dzula zwavhuḓi? U nga ri u bva vhuṱukuni Miss P. Forbes Media Company ndi iṅwe ya dzi company khulwanesa. Ro no vhona vho Kylie Jenner, ro no vhona Thuso Mbedu, ro no vhona vhathu vhanzhi ri khou lavhelesa shango ḽoṱhe ḽa Afrika. Khezwi ḽa jigijigi 2023 ri khou vhona Talifhani Tshalwamulomoni kha Forbes 30 under 30. Ya zwo vha zwithu zwine na nṋe zwo akhamadza nga maanḓa ngauri sa zwe nda amba nṋe ri ḓibvela thathevondo. Hezwi zwithu zwa dzi Forbes vho a ri zwi ḓivhi nange. Fhedzi u tshi vho wana uri musi u khou aluwa heyi mishumo ine ra khou ita u bva tshetsho tshe nda thoma nga 2019 u swika zwino arali u tshi kona u wana zwiimiswa zwi no nga vho Forbes zwine ndi dzi khamphani khulu dza Amerika dzi tshi vho thoma u vhona hezwi zwithu dza ri Tshiṱomolomoni ri khou vhona mishumo ine ya khou ita. Ende zwiṅwe zwithu zwa ndeme Miss P zwine Forbes yo zwi ita hafha ḽa mahoḽa ndi zwa uri kha rekhodo dzavho dzoṱhe vha 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 khou lavhelesa mabindu ane o sikelwa u ita profit. Zwino nṋe ri tshiya ro ya nga tshiimiswa tshine a tshi iti profit kha category dze vha vha nadzo. Category ye nṋe nda dzhena khayo yo vha i siho, vho to i create kana vho to i sika vha ri khou nyaga uri hu vhe na category ya sustainability uri hoyu a dzule khayo ngori ndi zwone zwine a khou ita zwone. Zwino u tshi sedza hezwo zwithu zwoṱhe zwi ita uri ri pfhe uri mushumo une ra khou ita naho ri tshi bva vondo a si wa vondo, ndi mushumo wa ḽifhasi ḽoṱhe. Ndo wana uri ndi khou vha celeb ya u ṱavhanya badi
zwithu zwe nne ndo vha ri sa zwiḓivhi u bva hafho na dzi interview nnzhi dzine dza khou pfhi iḓani ri vhe ri khou amba ngoralo mara zwo vha zwithu zwihulu nga maanḓa kha vhutshilo hanga na kha muṱa wanga na vhathu vhoṱhe vhane vha nḓivha. Hu nnyi o doba u founu ndi vhone vhaḽa vho lavhelesaho mishumo yena ni tshi khou ita kana hu ḓi tou vha na uri hu na mbambe hu na muṱaṱisano? So zwino ita ndi zwa uri ho vha na muṅwe musidzana ane ndi mutshudeni University of Venḓa ono pfhi Fulufhelo. Hola muthu on nominator o senda nomination a tshi senda nomination heyi process nṋe ndi khou i wana yo no fhela. A tshi senda nomination vhathu vha Forbes vha dzhia 6 months miṅwedzi ya 6 vha tshi khou ita ṱhoḓuluso dzavho ngauri ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa itea vhathu vha sa zwiḓivhi ende nga heḽi ḽa uri vho dzhia 6 months vha khou ita ṱhoḓuluso ndi khou ngori hu na zwithu zwinzhi zwine vhaswa vha khou ita ngeno nnḓa zwine a vha zwiḓivhi uri zwi khou sedziwa ende zwi a ita uri havha vho no khou vha sedza vha fhedza vha songo bvela khagala. Zwino nṋe ndo ṱoḓuluswa heyo 6 months yoṱhe ndi sa zwiḓivhi uri ndi khou ṱoḓulusiwa. Musi vha tshi sala vha tshi ḓa kha nṋe vho vha no fara information iṅwe na iṅwe nga nṋe kana tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ṱoḓa. Zwino ndi zwithu zwine ndi nga ṱuṱuwedza vhaswa uri musi vha khou tshila kha vha ḓiṱhogomele zwine vha isa hangei nnḓa kha vha ise zwithu zwine vha ḓivha uri vha nga zwi imelela tshifhinga tshoṱhe ngauri hu khou dzhiiwa dzi tsheo vha songo ambiwa navho ho tou sedziwa zwine vha ḓibvisela zwone nnḓa ngei nnḓa. Ya ḽeneḽo ḽa uri tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme uri muthu a ite tshithu nga u ḓifunga ngauri u a funa u zwi ita isini ngauri ndi khou ṱoḓa uri ndi ye hangei ha Forbes uri vha mbone ngauri u ḓo sala u tshi vho ita na zwiṅwe zwine zwa vha uri a u ngo fanela u zwi ita vha fhedzisela vha si tsha u dzhia nga nṱhani uri iwe u tsha ita zwithu zwine wa khou zwi ita nga lufuno na u ḓifunga. Kha ḓo lavhelesa summit yena na ya tenda Botswana nga ṅwedzi wa Lambamai. So vhathu vha Forbes vho vhidza vhathu vhoṱhe ngauri nṋe nda ri kha 30 under 30 ya Africa vha na dzi 30 under 30 mashango oṱhe. So zwino vho vhidza vhathu vha mashango oṱhe haya vha ri vhea fhethu nthihi vha ri khou nyanga uri ni ḓivhane sa dzi 30 under 30 fhedzi vha dovha vha vhidza na vhoramabindu vhahulu vhene vha lista kha dzi magazine dzavho. So iḽa summit yo vha yo tou vha uri kha ri ḓivhane ri kone u fhaṱa vhushaka hune ra nga kona u shumisana na vha maṅwe mashango ngori ndi zwithu zwihulu zwine vha ṱuṱuwedza zwone uri musi ni khou ita business Afrika Tshipembe i songo vha business ya Afrika Tshipembe fhedzi kha iwe business ine na khou ita na maṅwe mashango. Zwino ndo ya ngei Botswana ro vha ro thoma ndi tshi ya Botswana nda wana uri ndi shango ḽavhuḓi nga maanḓa nga nnḓa ha hezwo na hafhaḽa fhethu ho vha hu na vhathu vhanzhi. Namusi hafha kha founu yanga ndi na vhathu vho no swika 600 vhene ri vha ri khou amba fhethu nthihi ri tshi khou bva kha iḽa group ya Forbes zwine zwa ita uri ndi vhe na shaka shango ḽiṅwe na ḽiṅwe kha ḽifhasi. Tshitshi wa Phalaphala FM heyi summit ine ra khou yamba na Thembi Kgatlana o vha a kati ya vha tshipiḓa tshayo ndi mutambi wa Banyana kha ri ḓo lavhelesa zwino u bva hafho ri khou vhona ni South Korea ngei vho no swikisa hani hone na ni khou itani? Vhathu vha South Korea vha na tshiimiswa tshine tsha vhidzwa upfhi Samol Undong. Hetsho tshiimiswa ndi tshiimiswa tshe tsha thoma nga 1978 tshine presidente vho Park hangei murahu Boris shango ḽavho ḽa South Korea musi ḽi tshi khou bva kha nndwa ye ḽa vha ḽi nayo na Japan vha ḓisa uri vha khou nyaga uri shango muḓi muṅwe na muṅwe u ḓi itele zwithu wone wone. So presidente vha dzhia vha renga dzi semende vha sokou phakhela shango vha khou fha muṅwe na muṅwe. Zwino hola modele vha u shumisa wavho ita uri South Korea ḽi vhe zwine ḽa vha zwone namusi. Zwino wo fhaṱiwa hola modele wa vha modele wa u bveledzisa shango une u vha u khou ṱuṱuwedziwa dzi community kana vhadzulapo uri vha ḓi itele zwithu vhone vhaṋe. Zwino nṋe ndo swika ye nda ṋangiwa nga heyi mishumo ine nda khou ita yone u khou pfhi ndi ye ndi imelele Afrika Tshipembe kha u guda hola modele wo itiwaho nga President Park hangei South Korea nga ṅwaha wa 2022 une ndo ya nda khou imelela shango ḽa Afrika Tshipembe kha u guda ro ṱangana na vhaswa vha maṅwe mashango manzhi. U bva hafho nda vho dovha futhi nda rumiwa ṅwaha wo fhelaho u tshi khou pfhi ngauri no no vha tshipiḓa ni fanela u dovha na bvelaphanḓa. Zwino ro no saina vhushaka na vhathu vha South Korea hetshi tshiimiswa tsha Samuel Undong ṅwaha muṅwe na muṅwe ndi ḓo vha ndi khou ya ndi tshi khou yo ripota kha hedzi program dzine ra khou ita zwi tshi khou sedza hafho he vha ri funza hone. So na hono ṅwaha ndi kha ḓi humela na ṅwaha u ḓaho ndi kha ḓi tea u ya u swika ri tshi kona u pfha uri hayi zwo luga. So ri na vhushaka ha tshifhinga tshilapfu he ra saina na shango ḽa South Korea. Ṅwedzi wo fhelaho ro vhona Universal Greening Network. Ndi zwone.
Ndi mini zwenezwo? So Universal Greening Network ndi ichi tshiimiswa chine ndi davhi la Universal Greening Organization ine ro ita rina vhathu vhene havha vho ita environmental science kana pfunzo dzinoela na environmental science vhane vho dzula hayani avana mishumo nṋe zwino rori kha vha ḓe vhoṱhe ri dzule na vha fhala groupuni yashu na havha vhathu vhene vha vha na zwiimiswa zwino shumela mupo kha vha ḓe vha joine hafhaḽani u itela uri ri kone u vha funza tshifhinga tshoṱhe na u vha sikela zwikhala huna zwikhala zwinzhi zwine ra vha ri khou zwi ita hafhaḽa misp uri arali ri na network eiḽai zwi amba uri hu tshi vha na tshikhala ngauri nṋe ri tshi bva ngei nnḓa ri vha ri khou wana zwikhala zwo fhambananaho ri ya ra zwi posa hanefhaḽa kha havhaḽa vhathu vhashu ngauri vho no vha hone kha network eiḽa ri vhidza vhathu vho fhambananaho uri vha ḓe ri ambe navho nga zwithu zwo fhambananaho ri tshi khou lavhelesa uri zwi khou fanela u thusa havha vhaswa. So Universal Greening Network yo tou itelwa hu tshi khou pfhi vhathu vhoṱhe vho itaho environmental science na pfunzo dzino elana na environmental science vha sina mishumo kha vha ḓe vha joine heiḽa group riṋe hezwi ri tshi wana zwikhala ri ḓo vha ri khou zwi ḓisa hanefhaḽa kha heiḽa group vha joinisani iyo group. Zwino zwine ra khou ita zwone ndi zwa uri a ri khou badelisa muthu na muthihi hedzi dzi network dzashu kana dzi link dzo joina dzi hone kha dzi zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine vha ngaya vha swika vha joina nga nnḓa hezwo huna email dzine ra i shumisa ya ugo@universalgreening.org ine vha nga ṅwalela khayo then muthu ono khou i manager u ḓo kona u vha dzhenisa kha group eiḽa a ri khou badelisa muthu na tshithu na tshithihi ngauri rine ri khou ngo vha fha mishumo. Ni khou ya New York? Ndi zwone. Ni khou ya New York vhege ḓaho? Ndi zwone. Kha ri ḓo lavhelesa uri ni khou ita mini? Zwino ro vhidziwa ngei ndi zwiṅwe zwithu zwine u tshi zwi lavhelesa ḓuvha na ḓuvha u vha u khou vhona tshilidzi ngauri hu na tshiimiswa tshine tsha vhidzwa upfhi Economic and Social Council tshine tsha vha fhasi ha United Nation. Zwino president wa hetsho tshiimiswa vho nrumela luṅwalo vha tshi khou ri vha khou mbidza uri kha ndi ḓe ndi vhe muṅwe wa vhaswa vhane vha khou vha kuvhanganya fhethu nthihi vha ḽifhasi. Muhumbulo muhulusa hu uri hu na zwine vha zwi vhidza uri political forum ine vha vhidza vharangaphanḓa vha mashango oṱhe. Zwino riṋe ri khou yo u lugisela uri vharangaphanḓa vha mashango oṱhe vha tshi ḓa zwine zwa khou yo ambiwa ndi uri ri nga bveledzisa hani agenda 2030 na u fhedza nḓala and poverty. Zwino riṋe ri khou ya u lugisa uri musi vharangaphanḓa vha mashango vha tshi ḓa vha wane rono u ṱanḓavhudza heiḽa topic zwavhuḓi rono sumbedza nḓila dzine vha nga dzi shumisa nga iṅwe nḓila ri khou yo lugisela vharangaphanḓa vha mashango uri vha tshi ḓa musi vha tshi vha na muṱangano wavho sa vharangaphanḓa vha mashango vha vhe hu na zwine vha khou sedza khazwo zwo dzudzanyiwaho nga vhaswa vha ḽifhasi. Zwino ri khou wela kha vhaswa vhane vha khou yo thusa kha mveledziso ya ḽifhasi hu tshi lavheleswa mafhungo a u swikelela agenda 2030. Nga u pfufhifhadza mulaedza wo fhedzisela ri tshi khou lavhelesa u ṱhogomela mupo ri tshi khou lavhelesa na vhaṅwe vhaswa vhane vha vha uri khamusi vha tama u ḓiwana vha tshi khou dzhena hafhanoni u vha uri vha ye vha gudele environmental science ri dovha hafhu ri lavhelese na nḓila dza khwine dzine khamusi vhathu vha nga dzi tevhela u tou uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou tsireledza mupo ri tshi khou vala mbekanyamushumo yashu. Tsha ndemesa tshine nda nga vhudza vhathu nga maanḓesesa misp nṋe ndi funesa nga maanḓa vhathu vhaswa khamusi zwi khou itwa ngauri na nṋe ndi kha ḓi vha muswa ende ndi dzulela u vha ṱuṱuwedza zwa uri tshifhinga tshi tshe hone badi hu na vhathu vho no uri tshifhinga tshi tsheho thi zwi pfhi hezwiḽa zwithu ngauri arali ri khou ri a hu tshe na tshifhinga ndi nnyi o ri kalelaho hetsho tshifhinga tshi no khou pfhi a tshi tsheho. Zwino kha ri shumise tshifhinga ri songo ḓigidimedza vhaswa vha khou ḓigidimedza badi wa wana muswa na miṅwaha ya 28 a tshi vho lila uri nṋe ndo no lenga badi vha khou lenga gai ngauri vhone arali vha sedza zwine vha khou nyaga u swikelela zwone namusi vha zwi ita nga hafho hune vha kona hone namusi tshifhinga tshi ḓo vha tendela na matshelo vha kona u zwi swikelela. Muthu o thoma u KFC o i thoma ono fhira 60 years zwino ndi nga si pfhe muswa ari na miṅwaha ya 28 a khou lila uri ono lenga. Zwino ndi khou ri vhathu kha vha ṱuṱuwedzee sa vhaswa hanefho hune na vha hone ni kha ḓi vha na tshikhala ḓibveledziseni nga u ṱhogomela mupo a huna muthu o to tiwaho u pfhi a vhe no khou tea u ṱhogomela mupo ndi zwashu roṱhe kha ri ite u ya nga hafho hune ra kona hone ri songo lwela u ita zwine a ri zwi koni kha ri ite zwine ra zwi kona namusi ra guda zwa khwine ri ḓo zwi ita matshelo. Talifhani ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshaṋu ḓuvha na madekoni avhuḓi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa misipina vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Talifhani Tshalwamulomoni mafhungo vha manzhisa ndi
khou takalela haya mafhungo a khou ri kwama roṱhe rine ra khou thetshelesa heinoni mbekanyamushumo. Ahuna muthu ane a ḓo ri hai ho vha khou ambiwa na vhathu vha environmental science fhedzi, hai ho vha khou ambiwa na riṋe sa vhadzulapo vha fhano kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Hu pfhi muthu u guda hanefho hune a khou pfha hone, vha songo ri hai zwi ḓo pfhiwa nga vhaḽa vhone vha ri hai a vha khou thetshelesa. Ri fanela u zwi dzhie zwoṱhe zwine ra vha ri tshi khou vhudziwa kha heinoni mbekanyamushumo. Kha ri tende uri mbekanyamushumo yashu tshimbila ngauri rali kha vhareili vhuwa vhone vha kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a wara ya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ya ri a dzedze ndi vha khou ḓiswa nga mveledziso wa ino mbekanyamushumo Jones Mr Lavhelesa madekwana avhuḓi ridigeda na Miss P kha Phalaphala FM.